Nigoboirire marogo bande nyomba nebichayago Gongo sega ngwe chanda kikyabete nyomba minto Nigotore bosamwanya bantontori osanika binto Egachago ikero kanganya bosoku baba no bororo Tigataga chemito baba amatemo na mange twete irambo Twerende neso mwanchone amangana Sore, nasomira mange ntaro cha sore Narehire sana la inyo ya tamye Namanyire binge byarenga sore Babonyabere, onyabere Nyabere, onyabere Babonyabere, onyabere Nyabere, onyabere Babonyabere, onyabere Nyabere, onyabere Babonyabere, onyabere Teiga mama kwa mwire kumubeka amna kwansomere na igure lakini tigango teiga mwiso konto kumenya na room emo ndagire ndio cia cross mama tinkoragira tiari akakurugera na kwa mara tete akurugere kwa ragira na ndi bono tiganda ara kuburi gento kende ngoko ona kwa mara tire mu mfanyi kazi kwanza buya karato korigera ryo mutioyo gaskiere gege gokoru gaski mamere gege gokoru Aiwe kaiga bori ga na tata bwe kaiga ko swadi kurga kuma kaga na tata enyuna ga senkong usen kontenga bana kware trinyanja machi ko mfanyikazi mwako mwingine mama ite tiko kwa na mangi na ite tiko kuna okogechi zaidi lakini ngora ngia ina kwa ni kwa ranya igure aisanire babo mwana ona na igure lakini rende ntage to wake sabu ga buya iratoka ninje omongi na sasoki na akure nina gechemba na yuti karibu na nyanja ma akorete ki atigarete nogani obakoni nogani njiro monto manena bongo etenenera lakini rende nyumo tarachi wetenenera koikogani obakoni wono maite nyanja ma nina agakwa na isa agakwa onde taiyo akorigere na no korigere riga akorigere buna matanga era tega katiga era bwe kachegeiga nkaru mwana uri tigata kwarari no nyama ena bera atoke ngaki na akure na yo takaba amate na yaba koire asheri berera rire moko na kugambo bonya kukiera iri bono babu kigego koriga tiambone ekorumuya na gotege ekorumuya tiganye ekorumuya yenje tiganye ekorumuya tigamokorera maya nyasaye na bakungakana amarorari abwate ngaye noche kobo mwana oye obo mwana oye bono kokwanya omanyanja amaiga moba abana aba none rari asare akogoka otherwise imoboro bno boko ikatwetome natakanke taunia niko na deal 2-3 nitaku nete tuna abantu bechi deal kini watu wa deal tenke ga tauni ndore abantu babere batatu kama ngana hapa na pale torenga kiogi mabogeni ayo nango gwakire sabu iga weto chondi ndigi toikaransa segete na tanyora fanta baridi tukwane irindi kubange koro kino bugimo bogo koreka ende buya birenge bwati ne bingira kinto kuikaransa ibanda na ata safisha rada igege ntoko kora keep yourself busy push hard na nago tebringa itomi karansa ikometa bantu babugate metie bugata mangana mang mbarigerere CCTV ne nyinge binyoro mbarigerere baroche kibono nye muroli ate ikaransa ali gasi atabugate igondigi tochi tupange ndore mnango kupanga nikupereke na mtaratara kwaro ndigi nikupange alafu torenga na banale kwa kende lakini mwanaume nikujituma boni gambi sambete
Ganda ike town nifanye mawili matatu then nitoke. Sawa. Endelengelie bintu bibiri bitatu nagote. Sawa, kimoja. Tukatorore mabadiliko. Usiache mtoto hivyo na kuna baridi bwana. Muhimu sana. Ni understand it no mna kwato kiniri ko runse baka no tu abira abantu abanega. Mama, to kwata chinga kichinyo nyororo ndura guchanda. Na somire na chire mpaka university. Mama tari akwara konsomera na akiri yane yanyane. Ndura guchanda, ndura ndakunya soru na bande bakunyu. Mama taibo. Lakini wana siye ikeire. Nsigira kumanya ninki kagenderete. Kachembo na nande tigankuirurire ngotebiga nje mama omino nje no muiburi mama omino monyene tari duplicate yo gosenero mukari kuruka nje mama omino manya buna na bakine tinkabarera buya nkabarera ande tayo yete nyanja mabuno le smartiga mwesi mwasomire paka mwakuri kwarori macha kokora ya iga nindo je nje tindi mwana Njetindi mwana. Kwa hivyo mama. Ni sawa? Ndogo sigete. Lakini okinko kandra nono go sikoku. Akara kwa kore biga biko bwati. Number 1. Nyancha mana bwata sobo. Igata kobe. Sobo kanu ako kenda. Nina, no are mbera gali. Anda menyorro. Abero. Number 2, ncharateri goita. Agenda so baba roro. Onye kaga kwenchara. Akwe, atinde kuna bande bonse para atinde. No ninche. Nincho inkutani nango chako kobe kiomo giese yega. Number 3 mama. Ochore genteke mo. Onye nyancha maka kobera gaiga. So kenyende. Omanya cha mutikara nere gaiga. Onoma. Ekerabono na tumeire mire. Ano mwisi buno neria konkanya. In fact none kero mungu no asira tanto merito na nega toro tongwa. No muntu mokora. Bona kera onde chidiri. Ono yo. Anyway, sawa. Je kari parara ama bati nyumba. Bona ma. Nare kumacha ni moto vinga yancha mana chi, Ekenyore ke gimogwe kyari kumanya. Bona no ikaranza kwa nega iga. Yani yanyira bunandora. Ora na bondiko. Mama ite bunandengere. Ngote mande kueba. No nyancha mo nyibepi. Era no konya konya. Na yusi abante patangan kita mengana ya bantu. Labono na be tahun la ngayo viatu stupid sana. Hapa ndio nyumbani. Ono gano office yao. This is what we call an office. Do you know what is an office? This is home. This is your office. Kamujeshi. Ogioma. Kamujeshi. Kwako wakatu kwa hore ngerorega. Kwa mbweni. This is medicine. Kwa hore lakini. Chiwori chitenine. Yes. Yani mambo hata ya ulisi hakuna. Catering. Ama hugo. Roje mnabaga azimegire nugu. Ora. Yande nginteke. Kene kiyo iga catering sasa dili na supu. Yani iga nogo sibe supu kwacha kwaligelegeta. Kwa sibe supu kwacha kwaligelegeta. Ayoro nzime tu akora ni. Inyo ko ngando vaiga. Wono. Aiga shuguita.
Ege gasi. Egasi ugoita nende oinyore bana nagote ingenya mapunguza don't eat a lot. Enigo boirire marogo bande nyomba nebichayago ongo sega ngwecha. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Yosemo distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byamugondo bunna chimbusuro chiriye chetembo Duma 6213 DK777 Pioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate Glyphosate gose Roundup amaliogo yokurabia na koburuga eliogosimeka lyoka otalikolema na amoyo yechinyencho ao kurwa asichi kambani ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboleme kurwa asi abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguli yabo nigo ali aya insekegema asebintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols nabungoma Kisi niko bagutuka anyena roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Referral Hospital asebara yenye gitari asamange bakire esimi ase number 0791-444-734 gose 0791-444-732 Josemo Distributors asubwa nsubwo bolemi nobotuge. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Enigo boirire marogo bande nyomba nebichayago ongo sega ngwechanda kikyagete nyomba minto nigo tore bosamwanya bantontori Sokane kwa ndani kuchia lakini mnankwira na marogoba mnangoja ngomanyora gaiga mama ukoma tonginde Kapyo mwana uyo negechemba gachi gechemba no motindi buna isenchike bona iratoka nche na kurera na kiara amenye gakomenyere bwika kinagete to mwana uyo igangana mabere tigabera na tebiri ngati tigakora umwaka uyo momoira gakosi gakinkia kwangire bono na kibono ngokora gachembone umwana uyo gechemba era bono kinamosomiri ochire university okorire bono iga no monyagitari gaki kinarocha mabera nkaratikanda to mwana uyo nkia kwangira gaki na ngiuka na wegwana gwanyu Jambi yandi baba. Nocho wajire kurwasi wajire. Na achire twagende kiumbe twaru chibesa bwango iga naende twachironi rende naende naratigangiche. Chikwata birangara lyo kuna wekwani abye. Aja chisabu nale kwaka no muswati nale na mentera ni 200 igoro. Narengera ringa nale kokotebyo chondetere simine kerugo mwakire iga motebi chibesa nchire na mwachire igoro. Nande bono manyite bono bunande iga nje muntu monene na bongo na korengere. Abana babane abasomiri bakurire naje buna gwachite iga bono tigankubwatire koboko tigankubwatire koboko mwana ne ogende osomere ibirasi ibyachite bikoruko nga ECD mbuya nakwanire naboyo ECD talibo munya gusoma somia bana igambo bibaba mbangite ya talibo lakini mndebye se tigana wechande nonye bukunga tebere yakuna wechandira ya mama lakini ukire igabu no moibori kwanyora amangana ayu achire mpangirio ukona kubanga uko eni oyo uyasoe bono buna abana abaeniri jende nacha nabaro kwasa na tu atirire nayo nje go kombwaterera igachibasiri kwande tochongire kosire nina wata to ngogenduri gendore tikirugo ndaikarasira kabun ndaratimuka wala direge teni gose kirugo plastic yo kondete keteni ge kombuno magonge keteni ne kialiko
dear. Hello. Yes. Poa sana. Niko salama. Yes. Habari gani? Salama sana. We are here because of serious business. Okay. Yes. Baba yako kwa? Alitoka. Ametoka? Otherwise ni vizuri. I'm happy to see you. Unaitwa nani? Naitwa Joy. Neno nani kote hiyo ndio Joy. Msalimie. Na baba ndo wangu ndio. Na baba ndo wangu hapo kwa. Joy. Very well. Mimi unajua hata usiponisalimia. Let me tell you something. I'm the man behind all this. Sawa? I'm the man behind all this. So ukinisalimia namna hiyo watu wasalimiane chimbo chinga imwagusi. Tatu minotari go. Do you listen? No me take it Chinese. Do you? Actually, I'm a friend to your dad. Okay. Bwana Ken ni rafiki yangu wa karibu sana. Hata kama mimi ni mdogo. We are very close. In fact, he's a very good friend of mine, a long time friend na baba yangu. Bwana George, is in Germany. Okay. Yeah. So tumekuja hapa because of business, as I told you. Huyu jamaa, I think he should introduce himself. Nchengoro kwa hiyo ruga hiyo introduce. Ongea. Njerox. Hiyo ndio kusema nini? Ox. Okioma. Sawa, Okioma. Ox. Okay. Tatakuwa na In charge of inaletwa Njengo kwa in charge in this compound. In charge ngorete engineering. Human resource management ready so a beautiful anasugua ukuta. Food processing corn. Omaite nyanjama. Mwana onatigango tete. Aiga mwana aiga bwona norucho muchuye nyumba noyeroche none nchire bange giteyuka. Njega muntu tayo utasometi. Wona muntu tayo utakoretiki utasometi. Naende ni gonta gite naye nkubwatere koboko nayo koreki nayo genderere. Nko inyora karo mamu mina nyuome tugocha ninche na mwariganiti mugakone na tatu mino na baba nche bono no monene mamu mino no moke kagocha ninche na mwariganiti kamwarigani kamotebi karibu agachaga tukabake igonkaranga tiga togende nonya nari daraja tunagokora biashara tugachaka naende ata waistigango tebinga aso muchuyo mamo minerani no muntu ko naende no muntu bwa mafanikio sana urengi omongino rengo mu yetu ali kubwatirana wono daracharia koni bibiriti oni lindo oni chi stiri waya bangi na banya kusibiri chisuguri naye no roche bintu biri bikora tangaso getwe kagetwe gete tinyanya na bwate bikoboko lakini yabantu kana paka acha kunya kubareta ange gokoreta ange naye adi win kunyoranga nonya no muchuyo ne njoma to mugakone ni gari kire gasi iriye yakarukiru gusenga abantu bakare military eri yakarumanyete naende besa yari nkoko benkera kinie gokora emirimo paka agata konyora ritaya agacha kwagacha omochuyo nuri lakini rende omochuyo etayaro yarimire
kurinde tayeye nonya yarima naende ngwokeri gweteraye nande nayura yoki naye minu gari igisaku kegororoke rero nonya nabasubati ngogoroki bari igisaku mamu minu n'omuntu tuanchaine iga nande n'omuntu utari gukuna gintu kia muntu iga notiga gintu kia onse iga na bese buna ari gutugachira tukorere ebintu ebia mamu minu n'omuntu uringe bwobo maena asubo maena. Yenra como eres. Food processing, from kitchen to dining room to mesa. Ni ebile bintu biri nkoreta. Food processing bona ayo mwana wa ye chitachiri. Food processing in kiribisio koruga kolio kobeka proper. I will also revisit your menu, many diet. Manyanga kiokori at a particular given time. Korwabuni nkorete ndikoro kunga mind control. To woke manya. Yunero. Edo. Ai tira, ai kwangiki. Okay, madam. Sitaki kukujeresa sana, but naona algo chaga your daddy to meranete. Yo. We met your dad. Yes. Hoteli fulani ya kifahari tulikuwa tuna Paris. The man introduced himself na ako hivyo. Hata milango ukitaka mlango kama hii nataka akue busy. Kifi mlango atasugua naosha na ng'ara. This guy is anamwaminia. Huyu jamaa anapiga kazi kuliko ni mchapa kazi. These are the things that he does for the country. Okay. So tuko hapa kwa sababu ya kazi. Baba ndiye amemtuma hapa. Haya. Baba yuko mnaweza enda mrudi baadaye. Baba yuko alienda kazi. Alafu uko na namba yake unaweza mpigia simu akwambie atakuja. Okay, madam. Why is ngaye waiting room, visitors waiting desk. Na watoko tulisa aendo. Okay, sikia. Aya kwenda. Okay, ni hivi. It's either muende mumungoja akikuja ndo mrudi ama mumpigie simu mumuuliza atakuja saa ngapi. Akishawaambia ndio mjue vile mnafanya. Sio uko na namba yake? Sawa. Na ngangpa kutore na onye tweet na so. Mrembo. Sawa. Unanga welcome note. Huyu nimemleta. Masharti ya kwanza asikaribie watu wa nyumbani sana. Another thing, this guy make sure that asiweke supu kwa nyama and be careful. Tingo salerie gasi ndu ikitarike byatoleta mbuya mono. Ya mono. Ya mono asi ai wakolire. Watu karibisa ime. Sijui aro. Asante. Madam, iko bono oso bwenge. Unaelewa Kikisi ama both? Ongea. Kinake. No chonyala. Ngoiwore ke gusi ose o pick all. Can you say what you want to say? I am saying is go, this man is leave. Unapiga kelele, unaniumiza masikio. Hebu ongea kitu kinaeleweka. Enigo boirire marogo bande